Əl-Muhaymin dip də ondan sonra Ədəm balası anlağaş, yəni bütün eybirini bilib dura, həm bilib duruna tügül, bütün eybirə qüdrəti jitərlik. Yəni, məsələn, o bilib dura, Xəlil abinin ailəsi var, balası var, özü var. Allah Teala bilib nə durmayı, Allah Teala bilən nəsəgə ol muhtaç, Rüstəm Həzrət nəsəgə muhtaç, İllar nəsəgə muhtaç, Niyas nəsəgə muhtaç, Linar nəsəgə muhtaç, Marat nəsəgə muhtaç ikənligini Allah Teala bilib dura, həm öz vaxtında hər bir eybirini birə. Min məsələn bilib durur mümkün. Mənə Xəlil abi, ailəsi var, balası var, tuğanı var. Min onu bilib duram. No mənim bəlkə qüdrətim jitmi, bütün dirək-dirəklə eybirin buldurğa. No Allah da bilib də tura. Allah da qüdrəti jitərlik, anın işin anı birir gədə. Kim xatırlayı səfər dığasın? Ne dayıcı, birgiz oqub jibərgiz. Subhanəl-ləzi səxxarənə lənə hədə. Anlarsın? Və mə kunnə ləhu mukrinin. Və innə ilə Rabbinə ləmunqalibun. Anlarsın? Yok dağın ikinci variantı. Nəsəli oquyubuz? İyi Rabbim, min seni namesnik bulup qaldıram. Şöyle mi? Fi əhli, ailəmişin. Yəni, biz yola шығып gitkəndə, ailəmizni, xatınımız bilen bağlarımızını qaldırabız, yırtımızını, malımızını, bağçamızını, agarotunu kim etmişdi? Urajayımızını, tigisimizini qaldırabız Allah Teala'ya. Çünki Allah Teala onlarını bilip duruşu, hem Allah Teala'nın ne kudreti jitərlik, bunlarını saklap duruşu. Baycayının vaxtı bulur mu, yok mu? Qarab шығarğa. Tekim etmişi, bratının, kardeşinin, tuğanının vaxtı bulur mu, yok mu? Xatının bilen bağlarına, eteğini qarab шығarğa. Bu bilgili tügü. Biz Allah'a tapşırıp шығıp gitəriz. Ey Rabbim, min öz ailemni, bağlarımni, xatınımni senin əmrinə qaldırıb, sənə tapşırıb шығып gitəm deyib, biz səfər duasını oxuyuruq. Şu an qayıdıb gitkənimiz şəmdə biz isimni irəngəndə birincidən biz irənəsimiz ki də Allah Teala min deyikənligin anı dolusunca anlar için. İkinciden biz şuluq sıfattan bir ilişin özümüzə olasımız ki də. Ya özümüzə alarga, ya işinci nokta kelip жите, третий смысл. Почему мы изучаем именно Аллаха? İşinci hikmeti, biz özümüzde onu buldura almasak da, biz turmuşumuzni bu isimga qarata beylep koyurga tiyişmiz, planlaştırırga tiyişmiz. Yani, biz aytib ketdik, El-Muhaymin isminin məğnəsinin birincisi, Tatarşaga yeysə Ruşaga koşira başlasak, çünki bir söz bilen Tatarşada Ruşadan aytib bulmay, o bütün eybirini bilimi bilen qaplab bitirgan. Bilimi bütün eybirini qaplagan. Yani qayağına bulsak da, niş kesek de Allah temini bilip duruşu. Hem şu an qadırlısızmı, men tuğanlar aytgan edim. Bugünkü işraşı başında. Mine, hazır biz jayga çıktık. Uramda, tirədə nəsə bolğanın özünüz bitinizdə biləsiz. Qızğanışa qarşı dedik. Uramdan indi xəllər bolğanı biləsiz, biz podrobnosti. Orunu tügül çünki. Biz özümüzni, gözlərimizni şul ayırdan saxdıq. Sonra bir ayta er kişilərə aytasım, kirə jigitlərə, biz bu ayırdan, oramdağı bolan xəllərdən özümüzni, gözlərimizni saxdıq. Ne için? Birinciden, bularga qarau haram, günah. Bir. İkinciden, kişi günahqa qaraganda onun көз kudreti düşer. Bu iki. Üçüncüsü, көз bilen günahqa qaraganda Allah Teala'nın bir hikmeti bilim alının kişireye. Kimi? Hatırlıyorsunuz mu İmam Şafii'ni biz iske algan idik.
Базарга чыгып, ялгыш кына хатын кызның аягын күргән. Әле аяк тулысынча түгел, тубык сөягенә хәтлегенә күтәргән булган итәге. Шуңа күзе төшеп, ятлау кеше кимегән. Устазына шуны сөйләгән дә, устазы әл-Вакый әйткән булган, син дигән гөнаһларны калдыр дигән. Ягъни җирак бул алардан. Чөнки белем ул Аллаһ Тәгаләнең нуры. Аллаһ Тәгаләнең нуры гөнаһлы кешеләргә бирелми дигән. Менә нишәп элек гарәпләр ятлаганда бер карауга, бер укуга ятлыйлар иде. Чөнки башлары чиста иде. Хәзерге тел белән әйткәндә, менә дискны күз алдыгызга китерегез. Компьютердагы памятьне, ноутбуктагы памятьне, или дисктагы, или флешкадагы аңа информация тутырган кадәр урын яисә хәтере память күбәяме? Яисә кимиме? Кимеп бара. Дөресме, юкмы? Или илеккәгә катушечный магнитофоннар, кассетага мәсәлән вагазны или Коръәнне яздырганда 60 минутлык, 90 минутлык кассеталарны хәтерлисезме, эзләп җыри идек. Коръәнне яздырыр өчен. Бу табыр микән, юк микән 90 минутлык кассета. Ул кассетка Коръәнне яисә вагазны яздырган кадәр аның хәтере күбрәк каламы, әзәя барамы? Әзәя бара. То есть 45 минут яздырсан, демәк 45 кына минут калган. 45 минут яздырып, 90 минут калмый бер кайчанда. Кешенең акылы да, башы да шулай ук. Ни хәтле күбрәк информация кешегә керә, җаклак аша, бигрәк тә күз аша. Шу хәтле монда әзрәк урын кала. Имам Шафиғилар шикелле кешеләр, алар ул вакытта ул хәтле фитнә дә булмаган, сүз дә юк. Телевизорда булмаган, тегесе монсы да булмаган, кирәкмәгән рекламада үлмәгәннәр, кирәкмәгән кыяфәттә дә җирмәгәннәр. Алар ул вакытта шу вакытча сакланганнар. Безгә хәзер тагын да күбрәк тырышлык күрсәтергә кирәк, үзебезнең акылыбызны саклап калыр өчен. Бу бик мөһим мәсьәлә, туганнар. Мөһим һәм моны аңларга кирәк. Шу күз аша ул бит мәсәлән дип әйтик. Мәсәлән, ковер нинди төстә? Кызыл. Минбар нинди төстә? Төс дип әйтик. Якынча сары. Түбәтәй нинди төстә? Кара. Хәзер мин сезгә сорау бирәсем килә. Монда бу мәчеткә хәзер киреп, безнең арабызга сукыр кеше утырса, кызыл дип әйтүнең мәгънәсе каламы? Менә бу бөтен сүзләр оранжевый, зеленый, желтый, красный, синий, голубой, черный, белый, серый, коричневый, перламутровый, баклажановый, тегесе монсы буларның кешенең күзе күрми торган булса, никакой силы, никакого значения бу сүзләр бернинди кадерлеге, кыйммәтлеге калмый. Дөресме, юкмы? Гомердә дә колагы ишетмәгән кешегә сырый башласак, кемнең тавышы матуррак, карганынмы, или сандугачныңмы? Ул аны әйтә аламы? То есть, если у человека нету силы познать, то сами слова или выражения теряют абсолютно любой смысл. Абсолютно. Бер мәгънәсе дә калмый. Әйтеп киткәнебезчә, гомердә дә күзе күрмәгән кешегә кызылны аңлап утыруда бернинди хикмәт юк. Гомердә дә колагы ишетмәгән кешегә бу кош булай сайрый, теге кош тегеләй сайрый, кайсысы матуррак дип әйтеп утыруда бернинди мәгънә калмый. Димәк, Аллаһ Тәгалә бу кешене тыңлау кешен һәм күз кешен
boşqalına birməgən. Onlardan dürüst faydalanırğa gerek, dürüst kullanırğa gerek. Söz de yok doğanlar. Көзні жымып еріп болмай қой бір егетлер aytgancha. Onsi söz de yok, min kelişem. Şuna göre de Ali radıyallahu anhu Peygamberimiz aleyhisselam'a bu sıranı bergende Peygamberimiz aytgan, ya Ali degan. El-ule leke. Birinci qaraganda ko'z tishganda ul g'adi ayber. Uramda borganda mana ko'z tishi ul g'adi ayber. Но ko'zni qaytarib shul ayberga tushiru. Повторно на эту вещь обращать внимание, это уже против тебя. Вахтани алейка дибайкан. Второй взгляд уже против тебя. Һәм бит ул мәгъу айберне түгел, без бит әйттек, Әл-Мухаймин, Аллаһ та Әл-Мухаймин дигән исеме, ул белеме белән бөтен әйберне каплый. Ни өчен без аны әйтәбез? Чөнки без күз белән караганда biz kişilerden bunu yaşara alabız. Meşitteki dostlarımızdan, tanışlardan, hatınımızdan, tuğanlardan, birge bargan jigitten, ul külmeyendene qarab alam deyip, bu belki beni görmez deyip, yaşarı bular. Biz Allah Teala'dan yaşara alıyoruz. Hem şuna göre de Kur'an-ı Kerim'de hatırlıyorsunuz bar ayet. Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub. Dersten de ko'ngillar tinchlananda nesa bilan tinchlanadilar? Ha? Nida zikr bilan? Kimni zikr etib? Allohdan zikr etib. Qachon biz shunaqa xatirlaysiz, biz siz bilan esga olgandik hadisni, Payg'ambarimiz alayhisalom hadisin. Dersten de inna lillahi 99 isman. Dersten de Allah'tan 99 ismi var. Men ahsaha. Kim onlarını o'qib, anlab deb aytdik biz. Ahsaha degan so'z adda degan so'zdan ayrılib turadi. Adda degan gлагол fi'il пересчитать, sanab ketu. No ahsaha degan ismning ma'nosi to есть, ya'ni yangadan Halil abiga qaytamiz, u meni kechirir. Va men bilan Halil abi. Onun kilosi 80 kilo, boyu 106. Falan şey yarata, falan o'quv yurtini bitirgan, tug'an yeri shundan, bu aybi shundan. To есть, men bilan hozir men Halil abini jibarsam, ish bo'yicha обязательно tug'an rayoniga jibarga kerak. Chunki u butun kishilarni bilan, butinsini taniy, xalq taniy, значит, uni qabul etishaklar. Ikkinchidan, menga hozir spitsovka yasarga kerak. Men bo'yim bilan, onun tozalig'i bilan shu bo'yina qarata men spitsovkani tiktiram. 1, 2 men bilan masalan narsani yaratmay, nindi onun psixologik faktorlari bor. To есть, men onu o'zimni bilmayman, но men onu bilan birga onun bütün sifatlarimni bilaman. Biz aytib ketdik, g'olimlar aytgancha, hadisda esga olingan gлагол ahsoha. Allah'tan 99 ismin o'qib shiğuna tugul, no onlarni anlavu da kerak. Hem onlar bilan yashav. Shu kishini deb aytgan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allah da jannatga kirdi. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah degan alayhisalatu vasallam. Dirsdan da Allah'tan 99 ismi bor. Kim onlarni sanab, ya'ni o'rganib chiqsa, o kişi cennetke kirir. Nese diye söz cennetke kirir? Yani ol Allah'tan zikir etip El-Muhaymin deyip, ya Muhaymin, ya Rahman, ya Rahim deyip yalvarganda, ol birinciden Allah da şefkatli ekenligini esga tushiradi, hem ulanlı. Günahları bolsa da Allah da tövbesini kabul etişi. Er-Rahim deyip okuganda ol anlayıp, bu dünya nihatli ağır bolsa da, no Allah Teala müminlerge, Müslümanlarga Rahim ismi bilen cennetke kirdi. Bu dünyadan qutulgandan soň Allah cennetke kireler. Ni için qutulgandan soň deb aytamiz? Tuğanlar, men bu sözni yolg'iz aytmayman. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hadisi var. Bir Müslüman kişisi o'lganda, hem onu kabirga ko'mganda,
ул зираттагы калган мәйетләр әйтәләр икән, Аллага шөкер, тагын беребез котылды дип. Вот кешене ни өчен Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам, беләсез бит? Пәйгамбәр алейһиссалам әйткән, "Иш җирдә ашыгыз" дигән. Беренчедән яшьләрне кавыштыруда. Мин бит шуңа әйтәм, безнең халык надан. Мин аны халыкны кимсетү йөзеннән әйтмим, но мин халыкны җәлеп әйтәм, действительно халык надан. Невежды дин мәсьәләсендә, в религии. И әти-әниләр яшьләр өйләнергә әзер булганда, "Вам еще рано" дип әйтеп, яшьләрне гөнаһка батыралар. Кайбер шартлар дөрестән дә алар вроде өйләнергә телиләр, но җигете дә әзер түгел әле тормышка барырга. Кыз бала да әле әзер түгел. У них только влюбленность дип әйтик. Була андый хәлләр. Но була кайбер шартта җигет әзер. Ул ир кеше булып физиология ягыннан түгел, ул психология ягыннан да әзер. Ул әзер эшләргә, то есть пахать. Ул әзер җавап бирергә, ответственность бар бу җигеттә. И бу җигет шул ук вакытта мусульман җигете. Була шулай кыз бала да әзер. И физически, физиологически, и психологически, и нравственно да әзер кияүгә чыгарга. Пәйгамбәр шуңа күрә әйткән, ашыгыз дигән, беренчесе дигән яшьләрне кавыштырганда. Бу бер. Икенчедән дигән Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам ашыгыз балага исем кушканда. Шуңа күрә яңадан русча әйтәм, со всей ответственностью, бөтен җаваплык белән моны әйтәм, бөтен халыкта җиргән сүздә 40-на хәтле исем кушырга ярамый, бер ай тулганчы балага исем кушырга ярамый, ул бөтенсенә әкият. Яисә тагын бер хәзрәт әйткәнчә бабушкин фольклор. Апалар, әбиләр үпкәләмәсеннәр. Юк андай бер диндә. Пәйгамбәрбез әйткән, тизләп кушыгыз балаларыгызга исем. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам Хасан белән Әл-Хусейн дигән оныкларына радиллаһу анһум 7нче көндә үк исем биргән. Була андый хәлләр, хатын кызны чыгармыйлар роддомнан. Була. Жа обострение китә, жа там бер проблема, жа желтухага, гепатитка подозрение килеп чыга новорожденныйда, яңа туган балада. Ул чакта бар икән, бирәтә Михаил иште белән әти кешеләрдән, җигетләрдән. Балалар туаларда икән, главврач белән сөйләшеп, Аллаһның рәхмәте белән барбер кертәләр. И үзе баласын тотып, үз кулы белән тотып, үз теле белән исем куша. Моннан да зуррак бәхет бармы? Әти кеше үз баласына үзе исем кушса. Бәлки кайбер хәзрәтләр куркалардыр, эшсез калабыз дип, шуңа күрә моны әйтмиләр. Но мин үзем хәзер булсам да, вот мин әти кеше сезнең шикелле. И мин сезгә әйтәсем килә, вот әти кеше өчен моннан да артырак бәхет бармы? Үз баламны үз кулым белән тотып, уң колагына, сул колагына азан кәмәт чырып, үз телем белән исем кушу. Моннан да артырак бәхет юк. Без хәзер хәзрәтләр ни өчен моны эшлибез? Чөнки калганнарыбыз пока моны җә белми, җә өйләнеп бетмәгән. Но без өйләнергә тиешбез. Менә ничек һәр мусульман кеше мәйит җавап белергә тиеш, мин әйтмим, бөтенегез дә җуыгыз. Җуыгыз. Юк, кемдер моны булдыра алмый әлегә. Күңеле тартмый. Но ичмаса сез аны белегез. Кем белгән? Шундый вакыт бер килеп чыгыр, бер җирдә булганда сездән үтенеп сорарлар. Biz мәйит бар, мәйтебезне җуа алмассыз микән дип. Шуңа күрә мәйит җуыны да һәр бер кеше белергә тиеш. Siz аны көн сайын ишетәсезме, юкмы? Җә сезгә мөрәҗәгать иткәндә ул икенче мәсьәлә. Но өйләнергә тиешбез без моны. Ничек мәйтне җуарга, ничек кәфеннәргә, ничек кабергә төшерергә, ничек капларга ләхетне, ничек күмергә. Мусульман кеше моны белергә тиеш. Ихлас сүрәсен ятлапны, Фатиха сүрәсеннән өйрәнепне туктап булмый. Һәм бу әйберне ир кешеләрдә өйрәнергә тиеш, мусульман хатыннары да белергә тиеш. Хатын кызны ничек җуалар? Хатын кызны кәфенләгәндә ничек кәфенлиләр? Чөнки ир кеше белән хатын кызның кәфеннәре аерылып тора. Без хәтта моны да белмибез. Мин туганда моны ачык-ачыктан әйтәм. Чөнки мәйит җуган апаларны күргәнем бар. Алар ир кешенең кәфеннәрен әзерләнгәндә хатын кызга шикелле әзерлиләр. Аларга бик зур рәхмәт. Но алар да белеп бетермиләр. Димәк, мин әйтәсем килә, үз белемебезне арттырырга кирәк. Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам шуңа әйткән булган, белемне бишектән алып, ләхеткә хәтле өйрәнегез дигән. Алыгыз, көн сайын укыгыз, көн сайын өйрәнегез.
Müslüman kişi şunday bulurga tiyеш. Üçüncüsü diyen Peygamberimiz Muhammed biz aytıp gittik. Birincisi demek, aşağıga koşkan Peygamberimiz yaşlarını ilendirgende. İkincisi, bala tuğaç balaga isim koşkanda. Üçüncüsü diyen, ne biz sizin bilen başlayan söz, meyitlerinizi tizlep kumuguz diyen. Çünkü meyitlerini tizlep kumu, onlara karata şefkatlik. Onlar bırşılıp dururlar. Jirge koyulgan şey, kumulgan şey. Meyit bırşılıp durur. Mini kaçan kumurlar mikendik. Hem şu an belki siz de işitkeniz var, Urus halkındağı, Hristiyan halkındağı kişiler de, millete kişiler, eyteler, ne nişik sizde İslam'da yakşı, meyitinizin şunda okumayasız, kitap tutturası yok deyip. O dersten de merhametlik, şefkatlik. Hem biz sizinle meyitler tonunda etkende başladık sözünü, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisinden Peygamberimiz etken, bir meyitini, Müslümanını kumgende, kalgan zirattaki meyitler eyteder, Allah'a şükür tamam birimiz kıtıldı. Neseden kıtılgan? Dünya meşakkatinden. Dünya meşakkatinden kıtılgan. Hem şu kızık, ervahlar sıraşalar, siyeşerken uzara. To есть, yani, mesela, ule Mahmud Can diyen kişi deyip eytiyinde. Şakircan mı, Valican mı, ervahlar sırrılar iken, tigi balam nişik, hatınım nişik, balalarım nişik deyip, o hadislerde var. Biz onu bilmeyiz ne, çünkü bizim Tatar tilinde hazırata kitaplar dersten de ez, revolütsiyadan sonra bitirdiler Arap tilin, İkinciden ne bu Gorbaçov vaktinden deyip ettik. Allah'tan rahmeti bilen 88. yıldan alıp dinge erip bilirgenden sonra eli bu arada 22-24 yıl içinde eli bütün kitaplar Tatarçaga tercüme kılınmayan. Lakin biz ümitlenip durarız. Biz sizinle ilgilenmesek de Allah ise bağlarımız, kanıklarımız tercüme kılarlar. O kitaplarda yazılgan var o hadise. Meyitler birbirisinden birlikte yağa meyit bulsa hallerin bilişeler. Hem Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam etken olan meyitler diyen sizin turmuşunuzdan haberdar. Yani meyitler bizim nişik yaşayanların bileler. Uz üzerinden tüyü süzde yok. Allah da jitkire. Nişik jitkire ikinci mesele. Bizim başımız, aklımız buna jite olmuyor. Peygamberimiz etken nişik diyen merhumlar isen şakta bir herge şatlanalır. Ne şahit ulgenden sonra bu halga şatlanıp dururlar degan. Yani biz sizin bilen davetiy deyinler isen şahında bir yaxşılık işlegende, oңышlarga erişkende olar nişik şatlanasıyla, olar ulseler de bizning oңышlarımız için, bizning izgilikler için şulay şatlanıp siyinip durarlar. Bu analogiya demek, nişik etkenler, davetiy deyinler rencip durar, biz yalgışlık işlesek. Onlar ulseler de şu yalgışlıklarımızı bilip dururlar iken. Hem bizim yalgışlıklarımız, günahlarımız için bırşılıp koyulup dururlar. Peygamberimiz niçin bunu jitkire? Biz öz başımız bilen, öz kulaklarımız bilen bunu işlep, işlerimizge beye verir için. To'xtayli, meni Allah da ko'rib turar. Bir. İkinciden etiyenilerimden bunun için bırşılıp durarlar bir tip uylar için. Eli on yakta, sol yakta ferişteler de bunu ko'rib turarlar, bunu yazıp turarlar deyip eden balası uylar için. Şöhret olana biz aytıp gittik, El-Muhaymin degan isim bulsunmu, başka isimler bulsunmu, onların ailenin maksatı birinciden Allah tanını diri sittirip tanı. İkinciden bar iken mümkünçilik, mesela Er-Rahman ismi, şefkatli bütün kişilerge, var mı bizim mümkünçilik? O'zimizda ishmasa kichkina bo'lsa da shu ilishni buldurup bor. Demak biz de kişilerge şefkatli bo'lishga tiyishmiz. Musulmonmi, xristianmi, yevreymi, belki dinga butunlay ishonmay turgan kishi bo'lsa da, u kishiligi bilan своей природы человека он достоин того, чтобы мы его уважали. Niçin? Çünkü Peygamberimiz de bunu aytgan. Bir kişinin ikinci kişi üstünde bir neçe hakkı var degan. Müslüman bo'lsa degan, musulmonlik haqqi bor degan, ham kishi bo'luv haqqi bor degan.
Eğer tağın kurşusu da bulsa, demek bu kişinin hakkı var. Müslüman bularak da, kurşu bularak da, kişi bularak da. Kişi mesela Müslüman değil, ne bizim kurşumuz. Demek bu kişinin inkiminde iki hakkı var, bizim üstümüzde. Kurşu bularak da, hem kişi bularak da.